Ni magana ma aikari kuma itura ria Musenge Kajiado ya ithũĩro marũrũnganĩte kuonania morũrũ mao thutha wa ngucanio ya mũgũnda iria imerekeirie kũrutũrũrwo mũgũnda-inĩ ũrĩa marauga rũrĩrĩ rwao rũikarĩte makĩria ma mĩaka 200. Na rika ambayo inaitwa Rebeles walikuwa hapa, waanzilishi wa marika wa Kimasai. Tumeweza kuwazika huku, na babu yangu ni Nyangusi, tumemzika huku. Tumekuwa huku zaidi ya miaka 200. Tumesaliwa hapa, hata mababa zetu wamesaliwa hapa. Sisi tumewalewa hapa na tumesaa hapa watoto. Sijui wanafikiria tunaenda wapi. Tumejenga mashule, watoto wetu wanafanya exam hapa. Tuko na viongozi sasa, tuko location, tuko na chief, tuko na assistant chiefs. Hata tuko na mpango ya kugawa tena mara ya pili. Maugite ugai wa eka 20 cia mũgũnda ũcio nĩ ũrĩkĩte na magaikio nja makiorota atongoria arĩa mararuta wĩra ũcio kuma Oldonyonyokie. Oldonyonyokie wamefanya subdivision, area listahali imetoka. Hakuna mtu hata mmoja katika hii familia, katika hizi familia ambaye amehesabika. So area lisaa hizi unaona ile tension iko hapa. Area lilipotoka ni wale watu tu wa Oldonyonyokie ambaye ni location tofauti ndio wamefaidika na wakaacha wakazi wa hii location. Moretie thirikari ĩingĩrĩre ũhoro ũyũ makĩenda arĩa marĩkĩtie kũgaĩrwo mabe marugamio kũmĩgwatĩra. Tulienda kwa hiyo Nchonjo Commission na juzi tu tulienda mpaka kwa Heartland Chief Register na tukampatia report na tukampa hata county minister ya land tumempea report, hakuna mmoja amechukua action. So kitu yoyote ambayo itatokea hapa, hakuna vitengo vya serikali ambayo hawajui, hawajajulishwa ardhi ilinyakuliwa, huenda utovu wa usalama ikaendelea hapa. Na itaendelea kwa sababu wale ambao wanalipwa kupitia covers ya serikali hawajakuwa committed kulingana na kazi yao. Ona kuhana ũguo arũgamĩrĩria mũgũnda wa Oldonyonyokie mũtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Daniel Chui maugĩte arĩa maregwetania na ũgai ũcio tia kĩama kĩrĩa kĩragaĩrwo na mareyumĩria rĩrĩ ũgai ũrĩkĩte. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui.